after the rain. We're the ones in a box. We're the ones with the cookies in a lot of cookies in a box. They whisper it feels like this. It feels like this as we shift and wiggle under sacrificial antlers. Tiny offerings bring more. Your offerings are so tiny. Bring more, and often come back and sing. Come back and bring more and sing. Green mangoes along winding roads. Buffalo asleep in traffic. Mister, over here. Past chickens and insects. Over here. Bring more, bring often. Come back and sing for me. Come back and sing for me. Sony Muhlison adalah perancang busana Indonesia yang begitu peduli pada kain-kain Indonesia serta segala macam yang berhubungan dengan kearifan lokal Indonesia. Desainer yang sudah melanglang buana secara internasional ini selalu mencirikan rancangannya dengan memanfaatkan beragam kain warisan tradisi Indonesia. Dalam rancangan ini, perancang terinspirasi oleh kain-kain Toraja yang kemudian diolah dalam gaya urban yang membuat kreasinya semata-mata hanya untuk memberikan sumbangsi atau support kepada generasi muda di Indonesia atau di daerah tersebut. Sony Muhlison adalah salah satu desainer yang ingin menumbuh kembangkan budaya Indonesia supaya makin dikenal di dunia internasional.
This makeup and hairdo by Alea Malaika Sampewai and the team.
sekalian, perancang busana untuk Toraja International Festival 2017, Sonny Mutliza.